In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there's hatred, let us bring love. Where there's injury, pardon. Where there's doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there's darkness, light. Where there's sadness, joy. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, and Virgen de los Remedios, Saint Michael the Archangel, Saint Joseph, Saint Francis of Assisi, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Ferdinand, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pagmasusyan tayo po ing solemnidad ng Kristong Ari ning Meto Sikluban. Ing manimuna king kapag masusyan ning Banal a Eucharistia, yapin ing kakatang Kura Paroko, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyoning igpam, puning anak, ang puning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ni Ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal na Espiritu, manatili kakayangan. At keka antimurin. Pakamalang kong kapatad, ngining aldoy ti 34th Ordinary Sunday, ing tawling Domingo ning liturgical year. Pagmasusyan tayo po ing solemnidad ng Kristong Ari. Kristo iyeng Ari tamo. Pero metong yang aring sinuyo, eya po pepasuyo. Kanitang mabi paketiking yato sinuyo na karing tao, karing pakakalulo, karing masakit, karing makasalanan, hanggang inyang iyang dinawo na ing biyena para kaya katamo. Inyapin kailangan po pasakop tamo kayang, maminto tamo kayang, nung burita mong mikakapayapan, kailangan niya ing mag-ari king biyatamo. Para karing penandit etamo po pepasakop king kakatamong ari i Jesus. Si siyan tamo iti, manyabad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, kaya kaya ing kayarian ing lubos makatagulaling alugod, ing sablang kapurian keka, Gino pakalulo. Gino, pakalulo. Heso Kristo, kaya kayang kayarian ing katuliran, agyang para karing malating dili, ing sablang kapurian keka, Kristo pakalulo. Kristo, pakalulo. Ginong Jesus, kaya kayang kayarian ning matulid at apagkatiwalan a katutuan, ing sablang kapurian keka, Gino pakalulo. Gino, pakalulo. In Diyos sa mayupaing totoo pakaluluwa ng katamo, at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king bie alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin tamo. O Diyos ay pami, inyang pignasan mong nipakit kaya kami, kingi kayong Panginoon, din sabla at ginuring hanggang tao. Tinubod me kaya kami, Jesus, ay anak mo, ing mapakumbaba ng talasuyon ing kaya kang lugod. Ami daon king biena babo ning krus, alang-alang king mabilog a ketawan. Pagkaluban mo kesa ng sapat akasalpantayanan, makabalong iba't kaya kinging pamanyuyo, yaing pamagari, ating pamiyang pangking biyemi para karing kekeng kapatad. Itiagon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat king libro ning propeta Daniel. Kaniting pamanakit ay ikit ko king kekaba ning bengi. Ikit ke ing meto nga kalupaning anak ning tao. Lalapitan ako, makapadurot siya king biga. Mintaya ketang mabibye kapilan paman at mi pakilalaya keya. Mi pagkaluban yang upaya, dangalan at kayarian, bangding tao ring sablang bansa, lahi at salita, suyuande. Ing kayang kayupayan, manatili king kapilan paman, ating kayariana, eya miwakasan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing Ginoo ariyo, makaganiyo king kamalan. Ingino Aria, makaganiya king kamalan. Ing Ginoo ariyo, makaganiyo king kamalan. Ing Ginoo mimalan yang sikanan, bigbat-bat yang upaya. Ingino Aria, makaganiya king kamalan. Ing yato matatagya pundasyon, kapilan man e maugun. Ing trono mo o Ginoo, matatagya manibat na kanitang minuna, at ika at hinaka bayo pa migmula ing sabla. Ingino Aria, makaganiya king kamalan. O Ginoo, dingke kang kautusan, alalang kayang ganan. Ingke kang tuknangan, sidsadya king kabanalan, kapilan man. Ingino Aria, makaganiya king kamalan. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Yesu Kristo yang tapat asaksi, ing peka mumunang dili karing sinubling mebe, at peka pon daring ari, keti king yato. Kalugura na katamo, at king kayang kamatayan, timawa na katamo, king kasalanan, at gewa na katanglay rading ari, at saserdote, ban sumuyo king kayang Diyos, at igpa. Kang Yesu Kristo, ulinita, miyabe ing ligaya at upaya, ang gaking kapilan paman. Amen. Ya ing daratang babo, ring biga, akit daring sabla, pati naretang tinandus kaya, kumyakla ring sablang bansa ning yato, uli na ning depat da kaya, itiya ing katutuan. Amen. Ako ing Alpha at ing Omega,
nga naning Ginoong Diyos, ang mayupaya king sabla, in Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning paintungol. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Nuan niya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Nuan niya ing daratang ng kayarian David ay patam. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king mayap abalitang agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Ika ing ari daring Hudyo nga nang kinutang Pilato kayo. Megibat si Jesus, ibat keka ite o ating aliwang sinabi keka tungkol kanako. Hudyo kuwari nga nang kinutang Pilato, ding sarili mong kabalen at ding pamuntok daring saserdote, delara ka kanako, naduwaring depatan mo. Pekibat ng Jesus, eya para keting yato ing kakong kayarian. Nung ing kayarian ko ketiyaking yato, ding kakong talasuyo, makilaban lang, ban eko miyabye karing Hudyo. Dapat ing kakong kayarian, eya king yatong iti. Inburi mong sabihan nga ng Pilato, metong ka pinari, mekibat si Jesus, ika ing sasabing ari ko. Iti yung sangkanom bakit mibait ko, at dinatang ketiking yato, ban mo niya patutuking katutuan. Makirandam ya kanako ing ninuman makapanig king katutuan. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayangan. Niningaldo iti, pagmasusyantang mo po ing solemnidad ng Kristong Ari. Jesus yung Ari ni Meto Sikluban. Palakpakan tayo po yung kakatamong Ari. May malakpak kong masikan, buri ng sabihan tatanggapan tayo, anting kakatamong ari. Pero pamintuan tayo po yung ari tamo. Sumusunod ba tayo sa ating mahal na ari, si Jesus? Makanano ya pong may kumpisa iting selebrasyon, bayo ya pa mo po iti 20th century solemnity or Feast of Christ the King. Mitalakad ya po iti inyang 1925 kaibat na po ning World War First. Kanita, gera at alang manyabot keng gera. Dakal pong mga mati, dakal ang masisira,
Sungating gera, burinang sabihan, ding tao, ela mikakalugod. Ustong ating gera, burinang sabihan, ela misasan metong. Potang ating gera, burinang sabihan, alayo ing Diyos. Inyapin, kanita po meteya, ing Santo Papa, Pope Benedict the 15th, alwa po yung 16th, the 15th, at ing menalilikaya, yapin, Pope Pius the 11th. Pigmasdana po niting Santo Papa, bakit alang kapayapan? At metong yamo po in makaibe kapayapan kinyato. Isa lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan dito sa mundo. At iyan po si Jesus. Ing kakatamong Ginoo. Jesus ing ari ning meto sikluban. Migmasidyapin ining Santo Papa, inyapin po ing sinabi na, metong yamoy makaibig kapayapan, yapin Kristo, Jesus. At talaga pong ari naman King first reading, sinabi ng makapawunang propeta Daniel, nga na po, pakiramdaman tayo, enemon po pigawa-gaway ni na Jesus metong yang ari, nga ng propeta Daniel, may pagkaluban niyang upaya, dangalan at kayarian, banding tao ring sablang bansa, lahi at salita, suywande, ingkayang kayo pa yan, manatili king kapilan paman, at ingkayarian eya may wakasan. Kanya pong Old Testament ita, akakit na ni ipropeta Daniel, ing panyatang na ning Mesiya, ing ari ning metosikluban, yapin Jesus. At anyang ing Birhen Maria, inyang i-greet niya po Gabriel, ing Anghel Gabriel, i-greet ni Mama Mary, na nung sinabi na ning Anghel kayo, gawaning ari ning Ginong Diyos, antimoy David apipumpunan, ya ing maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panawon, at ing kayarian, eya mapupos kapilanman. Pisasabyan din po yung ginuta mo, ing Diyos ang maging tao, ari ya. At anyang mibay siya, nano pong regalong inampang daring at lungari, 3 kings nga tamo, pero ino matalaga lo, nanong inampang da kanita, gold, frankincense, and myrrh, ginto, insenso, ampong mira, ginto, ing ginto po babiya ka ring ari. Anyapin po'y Kristo, ari ang talagang. O nga niyang kaibat ng migmilagro, pe para kalano ring tinape, pe pakano po ring dakalataw, kaibat na nita sinobrala pa ring tinape, kinab sila ring tao, gagawan ding ari, may gagawan ari Kristo, ari ni Kristo, uling apapagkabsya na lo, gagawan ding ari, inyapin me koyo. At kini po king second reading, nga na kaluguran na katamo, at king kayang kamatayan, timawa na katamo king kasalanan, at gewa na katang lahira ding ari at saserdote, o yan po ing sasabihan ning kapahayagan. Ing kekatamong ari, mi pakuyaking krus, petere. Karing ari ketiking yato, ilang makamate. Dimdamyo ko po, ding ari ketiking yato, mag-arya-aryan lamu. Ela tune ari,
ding ari keti king yatu, metong yamoy tune ari, Jesus. Bakit pumipakuya king krus? Akakit siya po itang inri, ketang kabuntukan na, nanong kabaldugan na nito, Jesus, King of the Jews. Ari, pero ere kaluparing ari keti king yatu, ding ari keti king yatu susuywan la, ding ari keti king yatu makamatelo. Alaya pong death squad in ginutam. Yang Petera. O ini ing tandang na ningkayang pang-ari. Ing tune ari susuyoyak. Ing tune ari diri na nakatamong biye. O yan po yung ari tamo. Petere po. Pero yung kayang kamatayan, metong yang pruweba, king kaluguran na katamo, imbes na itamo'y mate, iya po'y mete, para karing kasalanan tamo. Lawin nyo na yung ari tamo, kalugod na, metong yung aring malugod. In kayang kayarian, it is a kingdom, it is a spiritual kingdom. A kingdom of love, a kingdom of peace. Nyais nga lang lugod. Potang yata mi kakalugod, eya po mag-ari nga pong ginukya Potang yata mo lulugod, aliwaing mag-ari kaya Because Jesus is the King, is our King. Ingkayang sasakupan, eya meto nga teritoryo. Ingkayang sasakupan ay ameto nga lugal. None sasakupya ka rin puso tamo. Inyapin po itang katoliko e mama ko yung crucifix. This is the most beautiful picture of God's love. This is the most beautiful of God's service. Imbes na itamo yung mate, iya po ing mete. O yan ing arita mo, sana akakitay ni kaluguran na katamo. He promoted His kingdom not by worship, detang panggera. He promotes His kingdom not by worships on the sea, but by worship. Worship, deta pong panggera, e makanyan, ingkayang gagawan, e makigera. He promotes His kinship by worship and prayer. Nyapin po tang lawin may crucifix, o ining lugod na ni nga Panginoon. His kingdom is a kingdom of love. His kingdom is a kingdom of peace. His kingdom is a kingdom of justice. Eya justice. Justice. His kingdom is a kingdom of mercy and compassion. His kingdom is a kingdom of truth. His kingdom is a kingdom of joy. His kingdom is a kingdom of life. Biye, diri na nakatamong biye, deng ari ketiking yatu, ari nala ning kamatayan, makamatela. Pero Jesus, diri na nakatamong biye. O yan po yung ari tamo. Sana pasakop tamo kayo. Detang tao nga lang lugod, ela pa may sakop kang Kristo. Deng taong biyasang mamatawad, eno pasekupan Kristo. Nanong ingburi ng sabihan,
potang ating korupsyon, alalo pa keng kayarian ng Jesus. Potang ating hatred, potang ating corruption, suppression, alang kapayapan, alayo pa po'y Kristo. Nya sana ngining pagselebran tamo ini, lawan tayo po, talagang ni Kristo magariyakin biyeta mo. Nung magariyakin biyeta mo, mamintuta mo kaya. Takal pa pong taong pamaminto niya, maguluyay niya ato. Anya pinili na yung Santo Papa, iti, ban kanita ing mabilugayato, may kakapayapan niya, pero ang nangeni lang kapayapan, uling keraklan ka ring tao, eya pamagari, Kristo. Kristo, ikain kaya kaming ari, ikain ari daring sablang ari, Kristo, ikaw, ing ari ning metosikluban. Amen. Ipasiyag tamo po ngeni kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sugpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubliang mebie, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto, ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiyehang pon mga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamis sa makding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubliramyeding mete, at king biela nangga. Amen. manalangin tamo kang Kristo, akekatamong ari, ban mamahalaya karing sablang tao, kapamilataning upaya ning kayang lugod. Nga tamong manalangin, Ginoo, datang kaya kami ing kayarian mo. Ginoo, datang ke kaming kayarian mo. Nuan ka, o ari ni meto sikluban, dinatang ka banggawan mo kaing metong amalayang balayan, para ka ring pamuntok ding bansa, ang magdalang lugod at katimawan, at para karetang maging sangkan ning pangawalana niti manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kayarian mo. Nuan ka, o ari ning meto sikluban, dinatang ka banggawan mo keng metong abalayan, ding mikakapatad, para ka ring magluwalo king matulid ding aluwa, at para ka ring magluwalo king bukod mong karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ke kaming kayarian mo. Nuan ka, o ari ni meto sikluban, dinatang ka banggawan mo keng metong abalayan, ning metong talapatutu, para ka ring Kristiyanong mabibye, king karelang kasalpantayanan, at para ka ring pabustandang mate, ing karelang kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ke kaming kayarian mo. Nuan ka, o ari ni meto sikluban, dinatang ka banggawan mo keng metong abalayan, ning katutuan, para karetang ding amanurat dapat malyar lang panaligan, at para ka ring magtaksil keka, at king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ke kaming kayarian mo. Nuan ka, o ari ni meto sikluban, dinatang ka banggawan mo keng metong asusuyong balayan, para king metong at metong, at para karetang maglakbe king sarilang maymut adalan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ke kaming kayarian mo. Nuan ka, o ari ning meto sikluban, datang nakabanggawan mo keng metong abalayan, ning kapanayan, para ka ring hanggang pagkapilit magobra, para king sablang mayap, at para ka ring sumuko, pauli ning kailandang pag-asa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang ke kaming kayarian mo.
Ngini po doon tamo ing saritang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kaya kaming kayarian. O Ginomi at Ari, kaya mo kakargan mi ing pusan ding kapatid mi. Maging mayan sana ing timbang na uling iti metong yang pusan ning lugod. Bustan mong maging sikananda ka, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatid baiting kakatamong dawon, matanggap yang kingarapaning Diyos igpang mayupaying tuto. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaliganing king lagyo, king kaya katami kasaplala ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, daraon miya keka ing sakripisyo, akapamilatana, pakikasundo ning anak mo ing meto ketawan, pagdalani sanang pamisan metong at kapayapan ing mabilugayato, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong kaya kaming ari. Amen. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimore, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid.
Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos King alananggat lubos mayupaya. Tilduan meng talapagdawon ning meto yato, ingke kang anak aginu ring sabla. Linyan meking laruning kaligayan, tandaning alang kapupusan mong pamangilala kayo. King gimpanan ng pamagdawon king krus, iyeng dalise talapag-ugne, iya ing ginanap king kaligtasan mi, iyeng sinakop king meto yatu, king kayang pamagari king sabla, pepakilala na ing tapat mong karangalan, banay biena ing biyemong para kikaring sabla, at layon ayam pang nekekaw, ing kayarian ayalang kapupusan, kayarian ing katutuan at biye, kayarian ing grasya at kabanalan, kayarian ing katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe kingalantok ng dang pamamiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banal oig pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune, at binyene ka rin kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti, iti ing kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayong at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebian ing anak mo, daraon mi kakaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purihan dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, igpang mayupaing tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginuta mo.
Ikabos mo kami o ginuking sa belang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawun mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulok, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo pa yan at iligayang manggaman. Panggaman king alanang. O ginuming Yesu-Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginung, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakita mo pong ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. O ning ginotang Yesu-Kristo, ing ari ning metosikluman. Tanggapan tayo, uling nuwan lading mayaws, kingapunan ning kordero. Gino, ayak matampang tanggap kaya ka. Dapat tagkas niya nga mano mo. Pumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, pigkalugme ke kami i Kristo, ingke kaming ari, bilang pamangan para king biye alananga, sopan mo king bibiye agpang king kayang ebanghelyo, at idala mo kami king tula ning kayang kayarian, anong nuya mabibiye at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Siklaud tamo po ipanalangin tala, ring kaya katamong kaluguran, ameyang nabi. Manalangin tamo. O Diyos ay igpami, ing lugod mo miraras karing mabiye ang pang mga mati. Pasalamatan da kang maragul, king pakalulu at lugod mo, sineseming pamilya mi kaniting lugod mo, at iting lugod mong alang kamatayan, iyang buklod mi karela. Pasalamatan da kong para karing sablang mayang nabiyaming pipumpunan, pengari, kapatad, kamaganak, ading sablang di napat mayap kaya kami. Tanggapan mo sana'y panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Litanya ring banal para karing mayang nabiyetaw mo. Ginoo pakalulu, Ginoo, pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo, pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Banal ang Mariyang Induning Diyos, Panalangin mula. San Jose igpang talaingat, Panalangin mula. San Juan at Alapaminyag, Panalangin mula. San Miguel, Panalangin mula. Banalanghel ning Diyos, Panalangin yula. Santa Ana at San Joaquin, Panalangin yula. ikayong banal aapu at ingkong, Panalangin yula. Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano, Panalangin yula. ikayong banal amiyasawa, Panalangin yula. Santa Celi, San Luis Martin at Santa Teresita ning Niño Jesus, Panalangin yula. ikayong banal a pamilya, Panalangin yula. Santa Rita at Santa Gianna Barreta Molia, Panalangin yula. ikayong banal ay mga Panalangin yula. Santa Tomas More at San Manuel Morales, Panalangin yula. ikayong banal at tata, Panalangin yula. Santa Monica at San Agustin, Panalangin yula. ikayong banal ami ima, Panalangin yula. San Basilio Senior at San Basilio Magno, Panalangin yula. ikayong banal ami tata, Panalangin yula. San Benito at Santa Escolastica, Panalangin yula. ikayong banal ami kapatid, Panalangin yula. San Fernando at San Luis Ari, Panalangin yula. ikayong banal ami kamag-anak, Panalangin yula. San Francisco at Santa Clara ning Assisi, Panalangin yula. ikayong banal ami kaluguran, Panalangin yula. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Panalangin yula. ikayong banal a Pilipino, Panalangin yula. San Nicolas ning Tolentino at Santa Gertrudes, Panalangin yula. ikayong patulanan ding maldang kaladwa, Panalangin yula. ikayong sablang banal ning Diyos. Panalangin yula. Ginoo, malunos ka, Ginoo, ikabus mo kami. king sablang sakit at kapanandaman, Ginoo, ikabus mo kami. king kakaluluwan at masipit a pamangailangan, Ginoo, ikabus mo kami. king kailan masabal at pakamal, Ginoo, ikabus mo kami. king alananggang kamatayan, Ginoo, ikabus mo kami. king alang kapiadyan a kamatayan, Ginoo, ikabus mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, Pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, Pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, Ibiya mo kaya kaming kapayapan. dinan mong alananggang kapainawan o Ginoo, Aslaga na lasaning sulumong alananga. manatili la sa aking katahimikan. Amen. Igpami, Kabanwa, samban niyang lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Ipamintuan niyang loob mo kaya sulip antibanwa. Ing kakanan mi king Aldo. Biyam kaya kami king Aldo ngeni. Ampon ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Kaya mo kaya pay Saul ken tukso na naikabos mo kami king sablang marok.
Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ingginon Diyos sa tsukeka, nuan ka kareng sablang babay, at nuan niya pa naman ing bunga ning atiyan mo, Yesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya. Pa, ligaya king anak, ligaya king banal na espiritu, antimoing sadyara ligaya bat king kamumulan, ngienit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Luklo kayo po sagli para karining announcement tamo. Kukumbiranda kayo pong tumagon keng daratang Miyerkules, November 27, pagselebran tayo po ing Red Wednesday. Atin tamo pong misa, regular mass, itang abak 6:30 a.m. at itang 5:30 p.m. Ita po yung kakatamong misa para Red Wednesday. Magsulot ko pong malutong imalan o kaya t-shirt keng pambabo. Makisan metong tamo po niya pin ing red, kulay ang daya. Daganakan tala at ipanalangin tala ding ganaganang Kristiyano, lalong-lalo na ding Katoliko, who were persecuted. Pandak pandorgo karingaliwang bansa, paulinang Kristo, dengaliwa pamatendala. Nyaganakan tala pureti so pantala, makisan metong tamo, king karelang kasakitan at dadalanan, uling Kristiyano la, uling Katoliko la, uling maniwala at sasalpantay lakang Kristo. Po, itamo keti lang persecution, nya makisan metong tamo po karela, king daranasan dang kasakitan. Kadwa, the rite of solemn dedication of the church, ing Pisamban Maragul, o yan po malapit ng mayari, at itana keng finishing touches, mabless siya keng December 7, datang yung papal nuncio, at 4:30 po magumpisa ing blessing. Pero sa ganan niya ing papal nuncio, iapin po yung ambassador na ring Santo Papa. Then government officials, sa ganala muna naman, pati na itam. So, bayo 4:30, deta pong bisang makiabe, muntana ko keti, bayo 4:30. At maganaping Santa Misa, itang 4:30, ning gat panapon. At pauli na po nita, uling pagsadyantaya ing blessing and dedication, ita pong keng daratang Sabado, November 30, anticipated Mass, Sabaduya po ita. Ang po pang December 1, Misaraya po yung Pisamban, ing Misa tamo kening Holy Family Grade School, Covered Court. Mag-giveaway tamo po, maglinis, isadyaya po yung Pisamban tamo. So November 30, Saturday, anticipated Mass, maganap po kening Holy Family Covered Court. Ang popaytang Domingo, kaya tutuking Domingo, kaya po malista pa mo kaya kaya sumangid, bang kanita prepare tayong masalese ing Pisamban Maragul. Pero itang November 26 hanggang December 7, ing misa tamo po kening Paris Hall, itang abak, except November 30, ang po pang December 1, uling keni po yung Santa Misa. Manibat po king December 1, Sunday, ing regular baptism ng Domingo, idano niyang bagya, mag 11:30 po ning abak. Dati alas 12, o ning matatagal na rin maglinis para itang misang alas 2. So king December 1, magumpisa na pong December 1, ing kakatamong binyag 11:30 ninggat panapun. Antimurin po December 2, Monday to December 7, Saturday morning, there will be no live stream for the daily masses. Uli pong mag-prepare nala dengkeng media group. Kaibat atin tamo pong kapatid, many batan laking Lord's Resurrection Parish,
king madapdap resettlement, atila pong papasaop lakya katamu, magtindala pong raffle tickets, po, atilo po keng kareng pasbul naning kakatamong Pisamban Maragul, kaibat po ining fundraising sale at the patio. So kaya kayungan po, lalong-lalo ding sinaw keng Pisamban Maragul, dakala salamat kaya kayungan. At deta pa pong bisang sumaw po, bisa ko pong sumaw, tatanggapan mila pa po ni. So kaya kayungan, dakala salamat. Talakad tamo para keng final blessing. Inginu manatiliya kaya kayo, at keka antimorin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daun ne, umetana king kapayapan. Salamat kin Dios.